Kublish puni fibaro. Andon gajing mare marathon kasora international half marathon haka arpoi terik jong Disember arjar Kandai ka first international half marathon ke Banlong Apok Meghalaya mo sora international half marathon. Organized jointly by Meghalaya Athletic Association and Meghalaya State Olympic Association in collaboration with Directorate of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya. Tehakan eka video ngan bataya phi kumnu kiba kwa ban register online matsi online bat ya kiba kwa ban register offline kadon ar mo te kijing mare kidon ya ka ar kilometer ka 10 kilometer bat ka 1 kilometer. The run will be of 4 group. Nima kidon lagi jong mo elite group Meghalaya only above 50 years but run for fun. Te namta ki elite group pada sanspa kane ki elite group pada ki detang ki bala trim hama kini ki bala register haka elite kategori kan kutba ngimla banshu lej haka elite murgide be ki banabar lane man clear ki don hi ki pada elite group te kada sanspa tingka mat ka prize ruban kong ka hebha kada silak san phojar namta ki elite kini be la rakhot karpang kan kini elite group te namta jongi ki nong Meghalaya kada kane Meghalaya only PRC te kare ars paringka habaro mo na phishim ya ka 10 kilometer ne phishim ya ka 1 kilometer ru kan debet ars paringka ya baro te gandans ki above 50 years 10k to ars paringka but ka run for fun 5k ka tur kan ars paringka ka bai register the offline registration philaban le ha office jong ka MSOA office hapo polo na kasdang kan dai na po 10 baje hadu 1 baje kelas date kene Desember Disember temun balas sedang duk lasai pila banlej ban register kelas date kene jong Disember arjar bat namta ke ba kwa ban register online bedeng an sa peni sape jadu bakut jong kene video te kajing mare kan de be hapo kasdang wain napo mokodok bat penkut be mokodok. The run will be point to point start from mokodok and back bat masang mokodok bat penkut hi hapo mokodok. Last date is 18 December kelas date kene Disember. Reporting time 5:15. Teki price 6 tagi nong job. Kidon la jong kategori. Ya kaling ru ngan sabu hapo kane ka description sa page. 6 tau sa klik nang tu kala poi. Okay, te 6 ta ki elite man ka kidon handuk basan ki ai te banikong yo silak san phojar ba ar yo silak balai yo san phojar basau yo sa phojar basan yo ar phojar te lailak ndu phojar ka price tang nam tai shenrang elite man ba nam tai kan theru kre gamju hi lailak at phojar te kan wan siki Meghalaya PRC shenrang kinsiam adu kono hadu khat lai ngut hadu khat lai position mo kan mau ha gitu bukwa simenta kinsiam hadu khat lai ngut position hadu khat lai teli position te ba fast nyo lai phojar ba ar nyo kasan hajar ba lai nyo si phojar bat nam ta ki na basau ki phongut pada inyo marsan hajar marwe ba ki de constellation te nam tai kan theru kan de gamju hi way ba ar balai bat shipong constellation bat nam ta ki above 50 ki ba hajrong ka san pho snem 10 kilometer ki nebra inai ban kong ba ar bat lightly ki constellation san hajar mawai constellation ban kong ne khat san hajar ba ar dei 10 hajar panam tai kan theru kan dei kumju i tadamta ka run for fun klam don prize money te ki detail ladap ai hangne ki detail number phone or ai for further detail contact phila ban phone ada ko ban tip khamania khandai prasan do not sawai line rusan ne khandai nyo saw not ru ar we pra la ne khandai saw line ru we not an ru lai ane prasan nyo san andru ru prakhandai ini di kontak bat namtai ke bakwa ban register online te mtang en lej hakatu website te kaling ru ngalabu apa description te sa check tenda pila klik e kaling bangalabu apa description kan poi be hakane ka website Meghalaya State Olympic Association tekan poi be ka sora half marathon 2022 te pendap yang toi ki kerteng ki jong phi ki ron kambaro ter baro pendap tenda pila ada pendap gitu nggak ada pendap load gitu baro dan ada pendap
atau ega pin code te I agree to the term of marathon, they agree te and klik hang tu I'm not a robot. Ada pada klik hang ne register marathon. Marathon, thank you for registering Sora half marathon. Okay, utne ID janga. Okay, pinsayo ID registration ID MSOA 2022-0004 bib number layo take a screenshot dah kan mau take a screenshot man kan mau ngadap shim. Please proceed to make payment. Baik mau lada pi tang shu register pi claim siu mun ba kam man toy te phiaban siu. Please proceed to make payment toward registration fee phiaban siu pada. Sa klik nang ne kaling pay registration fee. Pay registration fee. Sora half marathon 2022 payment home Sora half marathon 2022 thank you for registering. Okay. Mar bakade ars panika ngade miklia PRC tengah HP hangne pay. Okay, phiapan da phone number but email jong phi. Okay, lada panda view email but numbers I proceed. Te hangne bun magi option ban siu te kasong happy phi lam si Google Pay, Phone Pay, Paytm, kano net banking bun magi option phila ban siu kano ro kabyang hi. Te nga ngan siu da ka Paytm UPI te kibom nang phiaban pha eno. Your payment is being processed. Nakan mau ban tik screenshot mai gitu ki bro. Te wan ampan khi la dalong komne. Abe hang tu. Te nakan mau ru ba ngajing mare i wa pendap pinyo medal be ya bro ken ai medal iki ba pendap. Te ka jaka kan de po mokodok haban pen poi po mokodok akapor ka babiang. Te ndal adap siu kan sawan komne thank you. We receive your payment. Payment come to order. Please take screenshot of the transaction detail. Receipt copy is also mailed to you. Te vi haban screenshot ikan eru. Te ka email ru ka receipt copy ru la email hapok email. Te ingin sayo hi ka tu email ru. Ingin haban check na pok email. Tangan check mentah na pok email. Don ka pin sayo ka payment kumne. Payment successful for Meghalaya State Olympic Association. Payment kadekat ne ars paringka. Payment ID, utu number, page on 30 November, mobile number. Okay, aku menek ba, jonga kalak long ngaladap siu. Te kita kuat siu sa persang no ada pem nang temut ba phiaban lej register offline. Kita gini gini putip kubleshuan.